سلاف و ریز تماشاوان هیجا هون بخیر هاتن برنامه هلبست نمر بله تماشاوان هیجا ایروجی د برنامه کنودا امی دیسا به هلبست نمر به هلبست که خوش امی بوربن تماشاوان هیجا از دخوازم ایرو ج دیوانا فقیه ایران آنجی ج برهموی هلبست که نوش ور بخوینم هلبست که خوش جوار بخوینم بریکو ام هلبست های بخوینم از دخوازم فقیه ایران بکورتی بۆ بمەناسکردن وەکە هون زانن فەقیهە ئێران ئەم کارم بێژن چەند هەلبەسوانی هەری مەزن یەک کوردە یەک کلاسیکە یەک کەونە ئەم کارم بێژن دیرۆکە ئەدەبیاتە کوردیدا ئەم بێژن هەلبەسوانێکی گەلێکی هێژایە ئەس دخوازم بڕاستی ناو گەلدە گەلێکی بەلکی ژیاناوی بەلاو بوویە لێ بەلکی تەبلی هەف بوویە هەنێک تشت ئەس دخوازم بکورتی ژیانایی بۆ بمەناسکردن و پشترەژی ئەمێ هەلبەستاوی بخوێنن کەرمکن ئەم ژیانە فەقیهە ئێران بە هەورە گوهداری بکەن. فەقیهە ئێران د دیرۆکە ئەدەبیاتە کوردیدا هۆزان و هەلبەسوانێکی گەلێکی بقەدرە. وەکی گەلێک هەلبەسوانین کورد عالمێکی ئیسلامێ بوو و دناو ژیانەکە ئەولی دە ژیانە خۆ دەرباس کردیە. چاوە عالمێکی مەزنە ولۆژی هەلبەسوانێکی کوردایە پرهێژایە. لەسەر ژدایکبووناوی گەلێک لێکۆلین هاتنەکردن. لێ بڕاستی د حەقی ژیاناویدا دەلیلێن قەتعی دەستێ مەدا نەپرن. زانینا لەسەر ژیاناوی چێترش بەرهەمێن وی هاتیە فێمکردن. ji helbestekewî li gor hesabê ebcedê tê fêmkirin ku di sala 1561 an jî 1563 de hatiye dinyayê. Di helbestê de wiha gotiye. Mîm û hê heftê felek çûn. Ji hîcretê dewran gelek çûn. Sal 1041 çûn ev غزل آنی دیاره. لگورا وی هلبسته ام دکارن ببیجن کو فقیه ایران وقتی کو اف هلبس نویساندیه هفته سالی بویه و هجرت و وردجی 1041 سال درباس بویه. فقیه ایران لمکسه هاتیه دنیای. مکس ایرو به باجار وانه و گریداییه. ناوی وی پیشی محمده. لی پشتی دست به هلبس و نویسه دکه جغین وی ناوی گلک ناوین دنجی بکارانینه. او ناوی وی جی اون. مكسي فقه فقيه فقيه طيران ميم وهي معناها ميم وهي محمد هكاريا جبركو زمان بري مكسي بهكاريا و گريداي بو سببا كود بيجن فقيه طيران جي دبكو بزمان طير كان زاني بو لي ام باش نزانن كو افزانين راستا عنا دگلك برهمن ويدا طيرك دشتغلن و اوجي بوان رداخوي بلكي جبر في ناوي فقيه طيران ليكرنا فقیه ایران هوزان و هلبسوانێکی هێژا و کەونە دیرۆکە وێژەیە کوردیدا. وەکە کوژ هەلبەستێ ویژی تێ فێمکردن فەقی گەلێک لە دنیای گەریایە. حتا جارنان ژێرە گوتنە فەقیهەی گەرۆک. دیساژ هەلبەستێ وی ئەم دەزانن کو چوویە جزیرێ و لێ دەرێ هەلبەسوانێک کوردیە مەزن مەلای جزیری دیتیە و هەمدەم بوونە. پشترە بە هەورە بناوێ فەقە و مەلا هەلبەستێکی چێکردنە. ناوێ فەقی ژ پچووک و مەزنان تا پیر و کالان ji xortan ta jin û zarokan di nav xelkê de belav bûye. Di nav Kurdan de her kes navê wî dizane. Lê belê mixabin ji navê wî pêve di heqê jiyan û berhemên wî de zanîna gel pir kêm e. Di derheqê jiyana wî de çend çîrok hene. Belkî ev tenê tê nezanîn. Kitêb û berhemên wî hemî nehatine belavkirin û çapkirin. Em dikarin bêjin gelek berhemên wî windane jî. Gelek berhemên wî pêşî li bajarê Ewropa hatine çapkirin. هنک برهمه ویه هاتنه چاپکرن اون. الله چه ذاتک احسنه. ملای باته کانه. فقه و بلبل. دیلبر. فقه و ملا. دلو رابه. مهاجر. فقه طیران و قلنگ. شیخ سنعان. دبرهمین خدا لسر گلک مجاره نویسیه. لسر عشق و اوینه. لسر جیانا جواکی. لسر هجیوه. لسر فانیبونا دنیای و جیانا باقی. لسر عشقا پیغمبر. و لسر مجارن جدا جی نویسیه. فقیه طیران عاشق و اویندار بو و ده همان دمه ده اویندار چند و زمان کردی جی بو. جبر ویه که بر همین خواه زمان کردی نویسینه. حتی ایرو او هلبسین گران بها جمره هشتنه. زمان وی گلک شیرین و لحفهاتیه. ام دکارن بیجن کو زمان وی گلکی سفکه جی. چاوا نزیکی 500 سالی بره جی نویسیه لی ایرو ام برحتی جه فهم دکن. بله تماشاوان هیجا مبهور جیانا فقیه ایران گهداری کر تماشاوان هیجا امین هاجی هلبست کوی خوینن هلبست کویه بناوی دلو رابه ام کارم بیجن
بە هەلبەستەکە ji دیواناویە لێ بڕاستی بەرهەمێ فەقێ تەیران بچەکی برەنگێ پرتووکەکە ئەم بێژن تەکوز نەگهانە دەستێمە بچێکی پارچە پارچە بوونە ئێدی نویسکاران لێکۆلینەران ئەو هەلبەستێ نوی ئەو بەرهەمێوی وەکە شێخی سەنعان وەکە ئەی ئاو و ئاو وەکە دل و ڕابە وەکە ئەی دیلبەرێ ئەڤنا بەرهەفکردنە و چاپکردنە ئەم ژی ئەم کارمێژیش دیواناوی هەلبەستێکە خۆش ئەمێژ وەرە بخوین ئیرۆ ناوێ هەلبەستاوی دل و ڕابە بڕاستی وەکەمە گوتی فەقێ تەیران زمانێ گەل نویساندیە زمانێوی نەگەلێکی زەحمەتە نەگەلێکی گرانە لێبەلێ ئەڤ کێماسی هەیە ji ber ku tekstê wan kevin bûn hinekî duwergerê de belkî xeletî çêbûne belkî tevlîhevî çêbûne ji ber wê yekê hinek cih nayne fêmê yan jî fêmkirina wa zehmet e wekî din zimanê wî gelekî xweş e gelekî sivik e li gor zamanê me li gor hemdemê xwe jî yani em karin bêjin feqê têra û melayê cizîrî hemdem bûn bi hev re bûn jiyana heta em karin bêjin hevdû jî dîtine lê zimanê feqê têran jiyê melayê cizîrî gelekî hêsantire gelekî siviktire êdî em ê vê helbesteke wî bixwînin çêtir feqê têra bi em karin bêjin bi zimanê gel nivîsandiye û gelek cara helbestê xwe weke wez û şîreta nivîsandine ev helbest jî li ser xewê hatiye nivîsandin lê bi rastî em karin bêjin ne xewa belkî em ya rastiya ku em dibînin xewa ya manewî ya em bêjin xefletê ser wê nivîsandiye navê helbestê dilo rabe em ên ha dest pê bikin dilo rabe veke çavan ku êvare nezan û bes di xew dabe bi new mêre nebe yare an jî mebe yare berê temaşevanê je weke me gotî ji xwe eşkereya bi dilo rabe veke çavan ku êvare yanî li vê derê dîsa hem çav jî û hem jî êvar jî bi maneya mecazî ne yanî ev emrê te xilas dibe ji ber ku însan nizane kengî bimrê nezan û bes di xew dabe بس ايدي تخو دبا يعني بس غافل ببا جي حقيقتي وج دنياي وج اخرتي بس غافل ببا وبس نزان وجاهل ببا بالنو ميرا ما بياره بالنو ميرا بخويره نبا دوس نبا يار نبا هفال يعني ام كارم راسي بلكي خوا يا خوا دنياي جي يا ام بيجن يا جسدي جي قوتنا نباشا يعني عالم قوت يا خوا زيدا جبوي انسان نباشا وكيدن خوا غفلته جي خواكو انسان جي حقيقتي وجي آخرتي بخبر دميني أو جي شخويا أخرب أوا لخوا شيرين مكا نومي جي نفسا خوا بكا لومي مچه نزيكي وي قومي قوي أو فعلا خسارة بريت تماشا وانجا ديساد ب لخوا شيرين مكا نومي يعني خوي لخوا شيرين نكا وبلا تعبيتا نلي بي بلا برشاتا نشيرين بي جي نفسا خوا بكا لومي نفسا خوا جي خوي دور بقرا مچه نزيكي وي قومي يعني أو قوما أم بيجن دخوي دا ودغفلتي دا يعني خو نزيكي وينكا قوي أو فعل خسارة أو فعل أو ليكر أو تفجر هردم خسارة خوجي دور بقرا دلو نوما مجي بحثا بيان غفلتي نحسا نهش ياري قلك تحسا منيف خاباك ومرادة مري تماشا وانجان دلو نوما مجي بحثا أو خواكم بحثيتكن بيان غفلتي نحسا يعني غفلت جبوي ما هردم تعلوكيا هم هردم خطريا نهشياري قلك تحسا الإنسان نهشياري وإنسان جي نهشيار به شيء نسري به أو جي جهكي شميتون كياك وإنسان جري دركبه تشكي خرابة منيف خابك ومرادة أف خواك وأم بحثيتكن خوا غفلتي دلو رابا جفي خابي وكي بابير وك بابي أم جي دي بشنا ترابي ببال باخوي وفرواره بلي تماشواني جا بدلو رابا جفي خابي يعني دلو ديساج خوي رابا جفي خوا غفلتي رابا وكي بابير وك بابي وكي باب وبابير خوا تشاواكو او جي ام بيجن هشيار بون ام جي دي بشنا ترابي ببال باخوي وفرواره بايدي ام جي اميجي بكفنا ناف عقيده اميجي هرنا اخرتي اميجي هرنا ويدري بنير باخوي وفرواري بنير چرخي دروزگاري لتروج حتى ايواري تنا اقلا نهشياره بله تماشا وانجا دیسا جبوی انسانی کو ج آخرت اخوا به خبره انجی جمرنه غافله جبوی و انجی ج حقیقت غافله جبوی واد بيجي بنر باخوي وفرواري بنر چرخه دروزگاري يعني الدنيا خو الفلك والاخرته لچرخه فلك بنره لتروج حتى ايواري بس صبح حتى ايواري تدگرش خوره
تەنە عەقلە نە هشیارە یعنی عەقلێتە نایە سەرێتە و هشێتە نایە سەرێتە معلومە لەوێ دەرێ گوتیەتە نە عەقلە نە هشیارە هشیاربوون بدمانەیە تێگوتن ئەم کارم بێژن هشیار یەک و نەتخەودە یعنی یەک و شیار بوویە چاوی بەکرینە ئەم بێژن نەتخەودەیە و یەکی دیژی ئەم کارم بێژن یە عاقلمەندرە ژی ئەم کارم بێژن هشیار چکۆ هش معنەیە عاقلە و یارژی دۆستە یعنی یەک و هشێوی دۆستەیوی هشیار گوتیە تێتە نە عەقلە و نە هشیارە ینی هشێتە نە سەرێتەیە تتخەودەی بەلکی ئەگەر عەقلی وەرە چەنگی بنێر نەفسێ حەیا کەنگی تغافل بی بڤی رەنگی ئەیە عەقلەی نەگوهدارە تەماشەوان هێژە دیسە دەبێت ئەگەر عەقلی وەرە چەنگی هەکەتە عاقلمەند بی تە هێژابی وەرە سەرڕێیاخوا بنێر نەفسێ حەیا کەنگی بحەیا نەفس تێ حەتا کەنگی لپەی نەفساخۆ بچێ تغافل بی بڤی رەنگی تبڤی شەکلی هەردەم تغافل بی و عەقلێتە نە سەرێتە بێ ئەیە عەقلەی نەگوهدارە ئەی کەسێک و نەگوهدار کەسێک و هش و عەقلێوی نەرسەرێوی و ئەم بێژن لە حەقیقەتێ و ڕاستیە گوهداریە ناکێ چقا سستی چقا کەحلی تخوا یەکجار ji xwe mehlî me ba xergûş di nêv dehlî seyadê te kivandar e belê temaşevanê je li vê derê dîsa dibêtî gelekî sistî û tî gelekî em bêjin şepirzeyî û herdem tixwe bêaqil dike û ji rêya heqîqetê ji rêya rastiyê xwe em bêjin bêagah dike lê muheqqiq nêçîrvanê werê te jî bibîne yanî mirin wê te jî bibîne te jî dawiyê de herê yani ji ber vê yekê lazim e ku te hişê xwe bînî serê xwe seyadê bêt û te rake me bêjna û me bêj nake me cala ew bi xew xake bi nêr carek çi hawar e belê temaşevanê je lê muheqqiq nêçîrvanê werê wê te jî bibe û nebêje nikarê bike yanî çi qas însan hatine vê dinyayê hemî mirina yê em bêjin di tarîxê de kevin û yê hatine yekûn hal dinyayê jî muheqqiq ew jî yê rojekî bimirin û tu jî nebêje seyad nêçîrvan nikarê bimin muheqqiq yê werê û te jî ji holê rake û tê jî rihê xwe teslîm bike bi nêr carek çi bangîne ji newmê xwe bi hiş bîne dinê qetla dinê xwîne dinê gerdûn û rojgare belê temaşevanê je bi binêr carek çi bangîne yanî êdî her bangek tê ji newmê xwe bi hiş bîne bê her kes bangî heqîqetê dike tu jî êdî ji çavê xwe ji xewê veke hişê xwe bêne serê xwe dinê qetla dinê xwîne yani li vê derê qetl û xwîn bi meعنeya nexweşiyê bi meعنeya gengeşiyê meعنeya tekoşînê mücadeleyê em karin bêjin gotiye ku dinya herdem çi ye cihê nexweşiyê cihê mücadeleyê cihê xebatê cihê sebr û tebatê ye divê insan bixebitê ji xwe re ji bo axireta xwe herdem kar bike dinê gerdûn û rojgare yani dinya çi ye weke pergaleke ye weke çerxeke ye herdem digere herdem vedigere û yek û bixebitin ji wê çerxê derbas dibin wê dî jî di nav de wenda dibin dibarin tîr ji gerdûnê ji xew rabe demek rûnê tu natirsî ji êtûnê dibin de a girûna re belê temaşevanê je dibê dibarin tîr ji gerdûnê ji gerdûnê ji dinyayê ji çerxê ji felekê her dem tîr dibarin yani vê derê meعنeya ne tenê tîr meعنeya nexweşiya ku her dem nexweşî heye û em bêjin tekoşîn heye mücadele heye yani dinya tê guherandin tiştê em karin bêjin herb û şer heye û em bêjin herî kêm çi tiştek tune bêjî bi nefsê re her dem şer heye însan bi nefsa xwe re her dem şer dike dibarin tîr ji gerdûnê ji xew rabe demek rûnê dîsal vê derê li ser em karin bêjin xewa xefletê li ser xewê sekiniye gotiye êdî ji xewê raba û hişê xwe veke aqlê xwe bêne serê xwe bi rastî weke hûn jî zanin pêxember aleyhisselatu vesselam dinya bi vî şeklî dinya weke xewê an jî weke xewnekê em karin bêjin tarîf kiriye gotiye însan yani gotiyan jî jiyana dinyayê weke xewnekê ye yani wextê ku însan wefat kir ji wê xewnê şiyar dibe yani bi heqîqetê de însanê li vê dinyayê yani gelek tiştê rastî heqîqetê nabînin weke ku însanek di xewê dibe û xewnê bibîne yani çawa em bêjin ku însanek
دزکێ جیا خۆدا تشتێکی نابینێ و بەلکی دخەونێ دەیە و تێ دنیای دبینێ و حقیقت چییە عینی وی شکلی دنیا بخۆشی دبێ خەونەکە پشتێک و ئینسان وەفات کرد چاوەکو ئینسانێکیش خەو ڕادکێ ئەو خەوناوی تەبلی هەفتە وندا دەبێ حۆلێ ڕادبێ دۆختە ئینسان وەفات کردژی ئەف دنیاش بۆی وی تونە دەبێ وندا دەبێ تەنێ ji bo wî êdî heqîqet yanî axiret heye. Li vê de ji gotiye ji xewra be demek rûnê yanî çavê xwe ji bo heqîqetê veke tu natirsî ji êtûnê dibe yanî tu ji cehennemê natirsî li vê derê bi rastî êtûn gotiye an jî belkî dibêjin hêtûn ji bo cehennemê jî bikartînin û wekî din berê xutê ku xelkê kils çêdikirin yanî kîreç ji bo kîreçê çêbikin weke ku kelekê weke xaniyekî bi kevra ava dikirin û agir tê de dikirin ئەو کەڤر حەمی دشەوتین دبوو کلس بدەست خستن ji wî agirî re ji wê re jî digotin êtûn ji ber ku agirê wê gure zêde ye em karin bêjin şibandine cehennemê berê tu natirsê ji êtûnê dibin de agir û nara dibin de çi ye agir û nara nar jî bi erebî agir e ez dixwazim vê malika xweş bi rastî malikeke zêde xweş e ez dixwazim careke dî bixwînim dibarin tîr ji gerdûnê ji xewra be demek rûnê tu natirsî ji êtûnê dibin de agir û nara belê temaşevanêja li wê derê çi heye agir û nar heye yanî em karin bêjin tişta ku însan tişta ku herî jê de hez nake çikû agir bi rastî jî ji bo însana îmtîhaneke mezin e însan nikare li ber êgir li ber wê eziyeta êgir bisekine di nêv agir di nêv pêtê li ser sehlê xewa kêtê ecel guriya yeqîn pêtê te ne fikre ne efkare berê tamaşanê hêja berên hacî me got çê me got ji bo cehennemê gotibû tu natirsê ji êtûnê dibin de agir û nare dîsa dewamayê gotiye di nêv agir di nêv pêtê agir û pêt her dik jî em karin bêjin weke heve agir ji xwe agir e pêt jî em karin bêjin guriya wê ye ku bi tirkî dibêjin alêv li ser sihlê xewa kêtê li wê derê yanî ez bawer dikim li ser sêlê gotiye an jî saç bi tirkî dibêjin xewa kêtê yanî însan kî karê ser wê derê razê kes nikarê xewa wî werê weka hûn zanin di rîwayetekê de dibêje ku însan li xutê ku ehlê cehennemê bê an jîkî belkî ehlê îmanê jî bê dibe heke nimêje xwe nekiribin kêm kiribin dibe ew mêje kul dinyayê nekirine li ser sêlê li ser sêla sor ku em bêjin dibin de agir heye li ser wê wê mecbûr mêje xwe bike li vê derê jî ez karim bêjim telmîha wê kiriye gotiye li ser sehlê xewa kêtê ecel guriya yeqîn pêtê te ne fikre ne efkare yani divê wî halê nexweş de tu çawa wî halê xwe nafikirî qey hiç fikrê te efkara te düşünceya te qey nîne li ser vê bifikre tu van fikra çira nakî te navê xwe ji xewê rakî ku êvar hat çi peyda kî eyamê mestê mey xware temaşevanêşe divê divan fikra çira nakî yani ji ber çi tu li ser va tişta nafikirî tu li ser axireta xwe li ser em bêjin ezabê qebrê ezabê cehennem çimat nafikirî te navê xwe ji xewê rakî beqey tu navê ku xwe ji xew rabikî tu navê şiyar bibê tu naxwazê ku di heqîqetê bibînê ku êvar hat çi peyda kî êvar hat êdî tu nikar tişekî peyda kî yani îro jî wextê ku însan em bêjin rizqê xwe nanê xwe zadê xwe çi wextî peyda dikin bi roj sibihê heta êvarî nanê xwe bi dest dixin û piştî êvarê êdî xebat xilas be însan em karin bêjin keda xwe dixwe belkî êdî naşixulê li vê derê ji bo dinyayê jî em karin bêjin ji bo dawiya emrê însana jî şibandine êvarê roj êvara rojê êvara em bêjin ber bi şevê wextê ku êvar hat êdî weka dawiya emrê însana şibandine belê tu van fikra çira nakî tu navê xwe ji xewê rakî ku êvar hat çi peyda kî eyamê mestê mey xware dibe ey kesê ku ji meyê ji Iraqê serxweş bûye çima te va fikra nakê val te bû êvar ve emrê te xilas bû çima te kar û xebata xwe nakî xewa qelbê emel bêce guhê xelkê girû bêbih meçe palde li ser balgeh xewa bêcih qewî are belê temaşevanêje lê xewa qelbê emel bêce wextê xewa qelbê min wextê ku qelbê însana razê ew emelekî nebaşe ev tişekî xirab e guhê xelkê girû bêbih dibe em karin bêjin ev divê mijarê de em gelek tişta zanin meçe pal de li ser balgeh li ser balga pal nede yanî li keyfa xwe nenere ji xwe re bixebite bişuxile xewa bêcih qewî are
خەواکو نەجێ خۆ دەبێ ئەو تشتێکی عارە تشتێکی عیبە ئەو شەرم و فەدیە یعنی هەر تشتێکی دجێ خۆدا دۆختی خۆدا بکە خەوا بێجێ قەوی پووسە مەنە ناوە نەناموسە دکانامە قەوی ڕووسە دبێژن خۆجە قەردارە بەلێ تەماشەوانێژە دیسا دەبێ خەوا بێجێ خەوا نەجێ خۆدا قەوی پووسە بەلکی پیسەش بەر وەزنێل بەر قژ بە قافیە بەلکی گوتنە منە ناوە نەناموسە دکانامە قەوی ڕووسە ئاجی دکانامە دکانە ڕووسە گوتیە دبێژن خۆجە قەردارە ئیدی لازمەکو دبێ ئینسان دووەختی خۆدا دجێ خۆدا خەواخۆ بکێ و وەختێک و دەرباس بوو وەختێ وێژی لازمەکو ژ خەوا غەفلەتی ڕابێ و هێشێخوا بینێ سەرێخوا وەکەمە گوتی فەقیه تەیران بەرینها نێزیکێ 500 ساڵی ژمەرە ئەو هەلبەست نویساندی بڕاستی تەماشەوان هێژە هەلبەست ئەمە خلاص نەبوو لێ بەلێ وەختێ مە خلاص بوو بەرنامەیە پێشی ئەمەدا ئەمەش وێ دەرێ ئیشەڵڵا بەردەوام بکەن حتا وێ بەرنامەیە بمێنێت خێر و خۆشیەدا نەها بخاترێەوە.